BIAG Ti Tao. Naimbag nga oras tayo amin gagayam. Welcome back to my YouTube channel, JENA ALMOITE DRAMA. Sakbay ti barong manen nga episode 1 drama dito'y BIAG Ti Tao. Hello mampay kini Marites Rasote, Eusebio Vilma, Wendy Bristol, kini Emmy Tubon. Kaya ti tayong tengaro dendenggen ti episode 342. Dito'y drama tayo. BIAG Ti Tao. Anya ti kayat mo akanan, Gary? Saan mata masapo lamang restaurant ta, Karen? Isa pa ya paggastusam. Okay lang ang kanyak. Anniversary ta ita. Iso akayat ko nga agbalin a memorable da iti nga aldaw kadat ka. Pasensya kang sikapan ti gastos iti date ta. Okay lang ang kanyak. Saan mata ka na yun? Agyaman na klaunay. Sakto mati mangilibre itong sumaruno. O sige, agpili ka nga rudan no anya ti kayat mo ta agorderdan. Mabisbisin akon. Narabyan ka manen, Karen, anak ko. Malasumrakan. Anniversary mi kinigari ita, nanang. Iso anangan kami iti paborito mi a restaurant. Pasensya kayon no sa anak-anak kapagpakada. Okay laeng. Tinapatag, adakan. Ang di nakansamot intulod tinubium ita. Saan nanang, nagtaksi ak anagawid. Ada ka no napatig alakad na. Kat nurabiin. Adapay lalakad na. Papanan na kanungay. Di namat imbaga no sa dino, nanang. Basta ti ko nana, kat napatig ka no day di alakad na. Ay, kasta aya. Nala, ingka nga rod agpalasan, anak ko. Nagloko kan, Gary. Asino di babae nga inyawid mo idirabi Babae. Adayamat na na. Di ko nam kat jak nakita day jay. Masiguradok asaan ani Karen day jay. Tangiwat yun na lang. Di ka matin makunkontento iti may sa babae, anak ko. Saan ko mat nga ayatan na di babae? Kahit namot kami ti sumurot kanyak. Isungin kuyog ko na nagawid iti balay. Idanon ko kin ni Karen ti kastangar aramidam. Mapakawan nagtumot lang ni Karen na nang. Amok ni Karen. Uray anyat aramidak. Maawatan na. Babae? Inyawid ni Gary, Karen? Wan Jenny, jak amo iti day jay alalaki. Ay, okay kayo lang hindi napalabas sa bulan. Nag-date kayo pa ito anniversaryo. Ngamita, kasta man ang tinaramid nan? Saan lang ang anam na minsan nga inaramid na ti kasta kanya? Saan lang arak ti bisyonan? Agbabae pa yan. Ay, talagang awan ti denggan na asa o. Kat anya nga ro ti planom ita. I-break mo ka din? Saan? Adda sa bali at plano. Anya data? Ti ko na kanyak idinaudi ang nagsarita kami kat nagbalbaliwan. Ngam saan matgaya. Ita, ipariknak mat kankwana no anya ti parik na kanyak. Ha? Anyat kayat mo sawan? Sabong para ka, Karen. Awanan ba at talaga dahi ti agani. Di ko na siguro. Diyak amuti naraming na. Sabong para ka, kunat. Agyaman na, Gary. Saan nakani akagura? Apay, adda ka di pamkwatak amang gurakan ka, Gary. Ha? Awan matkit di. Nukas na nga rod. Awan ti rason tapno gurain ka. Ada ka di aramid namin ton malam? Adda papanan mi iti best friend ko. Sa dino? Mabalinti sumurot? Ay, kwa. Saan? Tapang girls laang day di alakad mi, Gary. Di mo matimbagbaga ang paragayam ti papananta, Karen. Tapno mapadas tamit ti agbar, friend. Ay sus, amangan na agungat ni Gary no maamuan na ang nagbarta. Iti anya aga po. No kabailan na ti agbar. Kabailak mat No kasta? Kaya't mo lang abalsan ni Gary? No kabailan na ti mangloko kanya. Kabailak mat ti mangloko kan kwa na. Isulaang aya.
Ay sus, sana nasayati kasta ka panunutam, friend. Awanan, friend. Nadadaulan ti panagtalak ko ken kuana. Kasano nga rodan ti relasyon nyo no kasta kayo? Kasano ang maurnos kayo no saan nyo apagsaritaan ang nasaya at dayta? Saanan ang maala dayto itinasaya at asaritaan, friend? Ay, wan gayam. No ang saludsod ni nanang, di mo ibagbagaan nagbarta, ha? Sermonan naklakit di day no maamuan na. Maditi kasta nga aramidam. Pagsaritaan nyo lang ang itinasaya at dayta. Saanan, Jenny? Makaamuditan no anya ti pagtungtungpalan ti relasyon mi. Apay kasta tilangam. Kasla napuyatan kay je balay ti gayem mo anak ko. Saan, nanang? Ay, awan dayto, nanang. Didak pa kadanagan. Okay, akla. Adda ka di parikot mo, anak. Awan, nanang. Inanalaang ti kasapulak. Day off kumat ita. Sakbay maturog ka, mangan kapay Madamdaman tulat na, nanang. Sa anak pa ang mabisin. Kaya't ko ti agid na. Ne, andan samot parikot ti anak ko. Saan matasigo da kasta? Nagbar kayo mat kano idikalmaan ko na ni Jenny agayem mo anak ko. Saan adakas ti agbar, nanang? Ammo ka di tinobium day tangay naramid mo. Saan, nanang? Kakasanon numamuan na. Amangan numakagurakan ka. Babaero mat lang ang day di agari. Ken kanayon mat lang agbar. Iso nga ita, awanan pa nagtalak ko iti day di lalaki. Naamwak amin iti inana ti aramidan na nanang. Ken saan laanam namin san alinokonak. Namin adun adaras nanang. Iso nga ita, aramidak mati kay kayat ko. Ay na, pagsaritaan nyo itinasaya at dayta Saan, nanang? Ta saan ang maala dayto itinasaya at asaritaan? Aramidan na ti kay kayat na, takas taak mat nanang. Papanam katrabiin gari anak ko. At napapanan may karagiti gagayem ko, nanang. Di mo kunaan nga agbar kayo manan. Saan matadakas no agbar kami? Tapno makapag-enjoy kami, mata? Inton kwan at daman yawid mo dito'y balay a babain. Kaasin ni Karen anubyam iti kastangar aramidem. Uray anya pa tiyar aramidag. Mapakawanak ni Karen, nanang. Amok tinobyak. Numaumangay ken ka. Saan to mapasamak na ito, nanang? Uray kasanupay ti kinasingpet ti may sa atao. Dumteng tulat ta ti panawen amapunwan anak ko. Iso adi ka agkampante. Friend, kumusta kayon kanigari? Ay, kastoy lat na, friend. Ag-text kami lang ang ititunggal may sa no trip me. Amom, adda ka no nakakita kan kuha na itirabi Amukon, friend. Nagbarmanan. Ha? Kasano ana amuam? Adda nang idanon kanyak. Di mon saludsudan no asino. Saan mo kada kasarita? Ay, nauma akon, friend. Agbar aginggat kay kayat na. Taagbarak mat no kay kayat kun. Amom narigat man ti kasta Karen. Narikat no saan nyo apagsaritaan dayta. Amok. Kun mariknak nga awan tinapintas apagbanagan dayto a relasyon mi. Ay, iti kasta nga aramidan nyo adwa. Nagbalinan na toxic ti relasyon nyo. Agpinatangkan kayo pa yan. Saan ko abasol, friend? Agibalbala sa klaang. Ngam sana nasaya at agibalas. At adda dumakkel ti gulo no kasta. Agbarta manen, Jenny. Anya, kat no kagap-gapu tala ija ili na panalawas. Dakas ka di. Unay kan, friend. Bar samot latan ti adda iti panunot mo. Iso nga rod matiliw-liwak. Kun anya ti amom ngay, friend. Amangan no adda ti maam-amok ijay. Ay sus, laglagi pam. Adda nobyum. Ura yun Iti kasta nga raramidam, awanan atin nagdumaan nyo kan ni Gary. Babaero ni Gary,
Sa itagbalin ka mo't tinalalaki ro. Ay na, friend, saan tayo apaabak? Tiyan mo siguro ni Gary, jak kabailan asukatan, ha? Sorry laangan. Di ka mo't maumumang nga agbar, Karen. Ibagam kit din no anya ti kayat mo nga inuman, Jenny. Sa anak nga ginom ita, kaduan ka laang. Ni, saan ang mabalin ang? Asino nga ro ti mangkita kan ka no mabartak ka? Si kakit di mat, nairuwaman ti bagik itiarak anya. Dayta nga arak ti pakadadaulam. Mayat mat gayam ti kastoy, friend. Isugayam asaan ang maisardeng ni Gary. Ta-enjoy mat gayam. Ala, agurdar kan. Makamu ka na nga, Gordar. Umuna akon nga agtugaw. Hi, I'm Miguel. Ah? Pasensya kan, ngam saan ka nga am mo. Kaya't ko timagay mamukin kamis. Ini pala makitkita ka di bar. Imay kami itigayam ko dito tapno again joy. Mabalin ka liya, maala ti FB account mo, tapno makontak ka. Ah? Okay, mabiit lang kay pakitakan ka. Anya nga minantinagan mo, miss. Siyak ni Karen. Karen? Anyat ar-aramidam di bar? Oh, anya kumaita. Imayak tapno again joy. Sika ngay, Gary. Nakita nga day masidag alalaki ken ka itaya. Ah, dayjay ka di? Ni Miguel dayjay. Lalakim? Saan pa'y laita? Ngam amangan nudumteng to dayta apasamak. Anya? Ngam apay kasta ti reaksyon mo, Gary? No sika ti agbabae. Okay lang. Ngam no siya taglalaki. Agungat ka. Kasta gayam ti kayat mo mapasama ka, ha? Asino tinangirugi, ah? Sika, Gary. Sika mo't lang ti makagapo. No apay anasursurok ti umay dito'y bar. Agyaman nak iti panangitulod mo kanyak dito'y balay, Miguel. Awanan yaman na, Karen. Sumrek ka pa'y atag, kapya tayo pa'y. Saanen? Suko nagpahingamin ti kapsat ko. O sige, no kasta ti kunam. Indon maminsanan. Wala, no adap ay ti maminsan. Adda, namin, agpadatamat a single. Asino jay lalaki anang itulod kan ka, Karen? Ni Miguel day nang gayom ko. Anya, apay, nag-break kayo na ayakan ni Gare. Saan pa'y nanang? Ni, matlagayam. Apay nga ron ngagpatpatulod kay ti sabalya lalaki. Wala, tasabali mo't ababa iti itultulod ni Gary. Naimbag nga rod taadda ni Miguel adisnudo anang itulod kanyak dito'y balay. Ay, jak amo, no anya ti mapaspasamak kada kayo iti nobyom. No nauma kayo ni titunggal may break kayo na. Saan katakasta teraramiden yaw? Awan na pinta sa pagtungpalan ti relasyon nyo no kasta kayo, anak ko. Adda ka numat babae nga intulod mo, Gary. Nilili na jay. Gayam mo? Well, kay eskwela ang kaya high school. Naimbag man, tama itulod mo day jay a babae. Asidag lang mati boarding house na. Ngam siya, awan pa'y kunamat nga itulod na. Kasano ko mga itulod ka, ket adamot sabali ang mga itultulod ken ka. Ah, dayjay ka di? Ni Miguel, naasyan lang ang kanya. Adan samet pa naggusto day alalaki ken ka. Siguro adda ka di parikot. Amo na kading adda nobyom. Wan, kan uray ti kastoy a sitwasyon ti relasyon ta. Ammo na. Anya, kastan ti kinaklose yu iti tunggal may say ti day alalaki. Ket no nabiit kayo pa yan agamam mo. Anya ko ma, awan dakes na, Gary. Apay ngay anak ba nagmutin akasta ti relasyon nyo kan ni Gary, friend? Kat, basol na matlaang no apay ang mapaspasamak ti kastoy, friend. Ay, agpada kayo ngamin ana pride. Iso nagbalin a toxic ti relasyon nyo. Isulaong Agasam ngay.
Saan kayo pala nag-break ngam kasta teraramidan nyo? Dakas ka di, no kayat ni Miguel ti mangitulod kanya. Agpudno ka man kanyak, friend. Ay ayatem ka di pa'y ni Gary. Nabayagan na kasta ti sitwasyon nyo. Urnusan nyo kuman ti amin kada kayo. Saan akon asigurado, friend? Kasla kayat kumot apagay ayaman day di agari. Ne, kita ama friend. Di kag dartarasodos. Panunutam anay bagtan nyaman nga iwayat mo nga addang. Mabalinta ka di agsarita, Gary, anak ko. May papan kadimanan ka ni Karen, nanang. One, nakitak ijay paradaan idi na minsan. At damot sa bali a lalaki akadwana. Lalaki na ah. Apay ngay akas ti mapaspasamak kada kayo adwa. Normal langan ti kasta kada kami, nanang. Amom, Gary, anak ko. Saan anasaya at ti kasta? Asaan kayo ang makontento iti maysa? Kasano no agpamilya kayo no kasta ti aramidan nyo? Agbinbin nalas kayon samutan. Diyak to pa yan amo, no dapay napinta sa pagbanagan ti relasyon mi. Makamo dita na. Agbalbaliw kamot ngaminan Likli kamon ti agbarte ken agbabae. Isumot nga rog tiliw-liwak, nanang. Baybay andak ka di lang. Anya. Ay, nasakit ti ulong, friend. Sa anak pa yun ang makafocus iti trabaho. Kasano nga minasaan nga agsakit ti ulom? Kastamo ti sitwasyon nyo kani Gary? Ay na, di mo dakdakamaten tinagan day di ababaero kanyak, friend. Ay, iti kasto yung mapaspasamak. Kaslaawan ang tinamnama ang maurnos ti amin kada kayo. Napukaw san ti panagtalakyo iti tunggal maysa. Pudno day na, friend. Awan mat lang ang timarik nakapanagayat para kankwana. Agpada kayo ngamin ana pride unay. Panagkunam ka di, friend. May mayat ka di no i-break ko ni Gary. Tapno nawaya kayo kan ni Miguel, kasta ka di? Saan nakasta, friend? Uray ni Miguel, liklikak mo tan. Ay, jak amo ti sungbat ko iti dayta, friend. I-break ko ni Gary, nanang. Saan ka din ama urnos ti amin kada kayo, anak ko? Saanin, nanang? Kalpasan tinapasama. Awanin ti mariknak a panagayat para kankwana. Agraman panagtalik ko kankwana. Awanin, nanang. Ay, daytaan ti bunga dagiti kamali a desisyon nyo iti nobyom. Imbes sa pagsaritaan nyo dagiti parikot yo. Saan? Tagbinbin nalas kayo mag. Agpada kayo ana pride. Di yo amo aliklikan dagiti amoyo apakasaktan ti tunggal maysa. Pinadas kumat nga isubli ti panagayat ko kankwana. Ngam talagang awanin, nanang. Naladawen, anak ko. Inuray yo ang mapasamak ti kastoy. No idi kumapay kat kinumprontaryo ti tunggal maysa. Amang ano na urnos yo pa'y ti amin kada kayo. Asino ti imawag, Gary, anak ko. Ni Karen, nanang. No kasta, urnosin nyo ti relasyon nyo. Saan? Agsarita kami ti personal, tapno malpasan ti amin may papan kada kami. Anya? Awanan ti panagayat kan panagtalak mi ti tunggal maysa, nanang. Ay, daytan ti bagbagaken ka, anak ko. Inuray yu ang mapasamak ti kasta. Adda tinagkurangan yu adwa. Ngem dakdakkel tinagkurangan wenno nagbasulam ken ni Karen. Wala nang, amok na ta. Da kayo matlaeng ti makagapo, no apay akas na tinapasamak. Naawanan kayo iti oras iti tunggal maysa. Ay, anya nga rod. Talaga siguro asaan ada kayo tinaituding para iti tunggal maysa, anak ko. Pasensya kan, Gary. Siya kun ti makibreak kan ka. Panag ko na, katsaanan ang maurnos ti relasyon ta. Nang runa ita taawanin ti panagtalag ko ken ka. Wala. Anya nga ron. Talaga kasta. Pag oray awantan, awan ko mati agsaksakit tinakam na iti tunggal may sakadata. Juan, di ka madanagan.
Ta saan ka apabasulan iti kasto napasamak ka data. Aklunak nga adamot tinagkurangak. Saan siguro adata tinaikari para iti tunggal maysa. Okay, kumusta kayo nga ni Miguel? Mano alawas matan alikliklikak. Awan pa'y planok a makirelasyon itagari. Adan to siguro. Ngam saan pa'y nga ita. Nung kasta nga ron, agan anad ka akanayon. Sa pala ko pudno, anapakawanak. Uray sika. Agan anad ka mataka-nayon. Di ka madanagan. Awan sakit tinakam ko kan ka. Katsapay ko taidjamon tag babae. No agayat ka. Ipamaysam laang itimaymay sa babae. Di mo paggigiddanan. Wan ka rin. Pag-adalak matikas to yan napasamak ka rata. Kat good luckin ka. Kastamat kan ka, Gary. No kasta talaga patuluyan mo ta abroad, anak ko. Wala nang. Ag-flight akon iti mabiit. Agan-anad kayo dito balayan. Si kakit di tirumbeng agan na anak ko. Tarabayan nakakumati Diyos iti papanam apagilyan. No kasto yung aldaw, maurnong dagiti padak a Pilipino dito a lugar. Kat naragsak da ngagsasaban. Ay, kasto'y gayam ti biag dito abroad. Homesick ti kalaban. Ay baglakit din. Taado dagiti padak a Pilipino dito Maikat basit ti iliw iti Pilipinas. Kumusta ka, Karen? Gary, apay nga da ka dito Sika, apay nga da ka dito Nabayagag dito yan, anya? Anya, nukas na. Dito'y apagilyan, tinapanam. Amok nag-abroad kay di. Ngamjak amo dito'y apagilyan, ti ayan mo. At mintas ka. Thank you. Uray si ka. Ad-damot atim maar ka. Umay ka, intag merienda. O sige, mabit lang, tayabak ni Mrs. Takadwa ta ama pa nagmerienda. Ha? Yam amuka ka ni Mrs. ko, Karen. Nukas na. Nangasawa kan? Wen, duwan ti anak mi. Sika nga Awan pa'y, Gary. Ay, ala. Jakmat na si puta ng ti oras. Ay, adapay gayam na patig apapanak. Nalipatak matan. Inton maminsan laangan nga agmerienda tayo, Gary. O, sige nga ron. Aganat ka, ha? Agyam anak, Gary. Sige, panawan ka pa'y. Ay, anyan. Kunaklakit din numaurnos manan ti amin itinagbaitan mi. Ngam addamat gayaman pamilyana. Apay akasla nagsubli ti sigod arik nakinigari idinakitak manan. Ngam, saan? Masapol alabanak dahito arik nak. Saanan arumbang dahito Taadan agtagi ko kan kuana. Kat maragsakan para kan kuana. Taadan bukod na a pamilya. Wah, talaga asaan ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Iso nga aklunak dayta. Nasakit man nga aklunan, ngamno talaga asana para kan katitartari gagayam, masapul nga awatam. Ken di tay kumapagay-ayaman ni ayat, tanarigat ti mabalsan. Ala gagayam di tamanan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.